pošto su Denver Broncosi bile slobodni ove nedelje, samo ćemo proletati kroz sve utakmice i počet ćemo sa mečem između Detroit Lionsa i Green Bay Packersa. Jedna stvarno fenomenalna utakmica za Thursday Night Football koji nam je pružio stvarno neke fantastične partije. U prvom poluvremenu sve je počelo touchdownom Davida Montgomerya, zatim je Detroit postigao field goal, Green Bay je pokušavao preko Josha Jacobsa da smanji razliku, međutim na kraju druge četvrtine Jared Goff odgovara jednim brzim touchdownom za Jahmyra Gibbsa i generalno u prvom poluvremenu Detroit je igrao bolje, ali onda Green Bay stupa na scenu, Jordan Love šalje loptu u end zonu za Tuckera Krafta, zatim još jedno uručenje za Josha Jacobsa koji stvarno igra sjajno ove godine i nastavio je formu koju je imao u Las Vegas Raidersima. Goff odgovara na četvrtim za gol pokušajem i evo konačno touchdown hvatanja za Tima Patricka, opet kažem, mnogo mi je drago zbog njega. Držali su se Green Bay Packersi i u četvrtoj četvrtini su prvi put poveli trećim touchdownom Josha Jacobsa, ali ni Jared Goff nije ostao dužan jer je bacio jednu sjajnu loptu za Tima Patricka, međutim ono što je ostalo ključno na ovom meču jeste ta odluka Dana Campbella da na manje od minut, odnosno 30 sekundi ide na četvrti pokušaj umesto da šutne field goal i ostavi vreme za Jordana Love i Green Bay Packersa. Stvarno je čovjek preporodio ovu franšizu i jednostavno da nisu toliko ispovređivani u odbrani, oni bi mi bili prvi Super Bowl favoritima, da i dalje mislim da u NFC-u jedino možda može Philadelphia da im pripreti, ovo ostalo teško i da, nadam se da će se svi oporaviti za taj playoff run koliko je god je to moguće. Jetsi protiv Dolphinsa. Ispod radara jedna od dobra divizijska utakmica, Miami je proigrao od kad se Tua vratio, to je definitivno, svi su profitirali, a najviše naravno i Devon Chain koji je prvi postigao touchdown nakon nekoliko razmenjenih field golova na obe strane. Isaiah Davis postiže još jedan rushing touchdown i jednostavno dobije sve više prilike i to mi je drago da vidim. Još field golova i onda Aaron Rodgers baca loptu za svog najboljeg prijatelja Devonta Adamsa, čime Jetsi prelaze u vodstvo i tako je bilo sve do sredina četvrte četvrtine kada je Tua bacio touchdown pas za Tyrika Hilla i posle dva razmenjena field gola otišlo se u produžetke. Jetsi su se stvarno dobro borili i bila je ovo lepa prilika da možda i zabeleže pobedu u inače košmarnoj sezoni, ali onda u produžetku je briljirao taj ten Jonu Smith koji je do produžetaka imao 0 hvatanja, ali onda je step upovao kada je bilo najbitnije i imao 3 hvatanja od kojih je jedno bilo za taj ključni touchdown. Ne znam da li će Miami doći do play-offa, ne verujem u taj scenario, ali igraju bolje od kad im se Tua vratio, to je bez ikakve dileme. Falcons je protiv Vikingsa. Povratak Kirka Cousinsa u Minnesota se nije završio slavno, iako na početku utakmice ništa nije nagoveštavalo na to, pošto se Atlanta dobro držala. Poveli su touchdownom Tylera Algiera, ali onda je Sam Darnold imao načina da odgovori, koji je ovu utakmicu odigrao stvarno sjajno. I ne samo ovaj meč, cele sezone od kada je došao u Minnesota jednostavno oživeo svoju karijeru. To se videlo i prilikom ovog pasa za Justina Jeffersona koji je bio spektakularan, možda mrvicu viši, ali kada imaš najboljeg hvatača u ligi, ono, pored možda Jamara Chasea, to je sve jednostavno uhvatljivo. Držala se Atlanta koliko je god je mogla, ali onda u trećoj četvrtini se desio ključan potez ove utakmice. Darnold se izvlači iz džepa i baca jednu prelepu vertikalnu loptu za Justina Jeffersona, ali highlight ove akcije je bio užasan coverage Dia Alforda. Mislim, kao da je Levi Wallaceov duh ušao u njega na ovoj utakmici. Ovo je bilo blemantno, ali nikad nisam video ovakvo proklizavanje, ovakvu nestručnost i jednostavno to nije bio problem za JG-tu da iskoristi. Stvarno jedna katastrofa od pokrivanja. Međutim, Atlanta se nije predavala. Setili su se da imaju Bijona Robinsona, kog su definitivno morali i mogli još da iskoriste. On je postigao rushing touchdown i u četvrtu četvrtinu se ušlo s jednakim rezultatom. Sam Darnold baca treći touchdown pas, drugi za Jordana Edisona, nakon toga i treći i jednostavno ovu utakmicu stavlja van domašaja. Kirk Cousins je bio užasan i generalno ne igra dobro u poslednje vreme i jednostavno to povlači pitanje da li je Michael Penix sledeći startni quarterback. Mislim, Kirko baš izgleda loše. Mislim, čovek sve ukupno sa ovom utakmicom u T4 ima 8 presečenih dodavanja i 0 touchdownova. Jednostavno blamantno. Mislim, razumijem ja da je on povređen i da se sve to desilo s njim i da će mu trebati možda vremena da se vrati makar približno na nivo koji ima u Minnesota, ali jednostavno
jednostavno mislim da je vreme za Michaela Pennixa u ovom trenutku. Ne bih voleo da gledam Atlantu u play-offu, radije bih gledao Tampa Bay, ne znam da li je to njihova strategija, da li će se odlučiti na taj potez, ali da, mora nešto da se menja pod hitno ako Kirk nastavi ovako da igra. Saintsi protiv Giantsa. Jedna od gorih utakmica koju sam video ove sezone, stvarno bilo ih je podosta. Saintsi su postigli prvi touchdown na ovoj utakmici preko Kendra Millera. Giantsi su to pokušali da odgovore field golom, ali onda Derek Carr baca pas za tight enda Johnsona i jednostavno u četvrtu četvrtinu su ušli sa kakvom takvom prednošću. Mislim, nije to bilo ništa veliko, 2 posada, ali onda je Drew Lock odlučio da se probudi, vručio je loptu za Tyrona Tracyja juniora koji igra ok ove godine, imao malo problema s fumblovima, ali mislim on je rookie u možda i najgoroj franšizi u ligi trenutno, tako da ništa mu ne treba zamerati. Derek Carr se povredio, to je jedna od ključnih stvari i odsustvovaće do kraja sezone, tako da Saintsi moraju da se oslone ili na Spencera Rattlera ili na Jakea Haynera, ne znam ko je gori od njih dvojice. I druga stvar koju treba istaći, što je najgore, Giantsi su imali field goal za produžetak, međutim on im je bio izblokiran i ne znam da li su ovo namerno ovako loše postavili specijalan tim za ovaj šut samo da bi tankovali i izgubili sve utakmice do kraja ili jednostavno je samo specijalni tim Saintsa odradio dobar posao. Ne znam, i dalje mislim da će imati prvi pik na draftu i da će sa Shadurom Sandersom ući u 2025. godinu, ubeđen sam u to. Panthersi protiv Eaglesa. Jedna sasvim solidna utakmica, dosta neizvesnija nego što je možda iko očekivao, mada realno Bryce Young poslednjih nekoliko mečeva je stvarno sazreo kao quarterback. Poveli su 3-0, međutim Jalen Hurts je odgovorio sa čuvenim tuš pušom, ali Carolina se nije predavala. Bryce Young baca jedan sjajan passing touchdown za Tomija Trembla, čime se činilo da će povesti na kraju prvog poluvremena, međutim previše vremena su ostavili Jalen Hurtsu koji je bacio jedan prelep pas za Devontu Smitha kome nije bilo teško to da uhvati. Iako je Bryce Young imao presečenu loptu, Carolina je nastavila da igra dobro. Chuba Hubbard je utrčao u end zonu i doneo im novu prednost, ali onda je Jalen Hurts opet odgovara s jednim touchdown pasom za Calcateru i time Philadelphia ispostavit će se uzela konačno vođstvo na ovoj utakmici. Iako je Carolina imala šanse, ona ispušten pas Xaviera Legeta će ih verovatno proganjati. Određen period vremena imali su pobedu, ali jednostavno šuplje ruke hvatača su rešile ovu utakmicu, tako da Philadelphia nastavlja svoju seriju, a Carolina onako igra čisto za prestiž. Mislim, izdigli su se malo od ovih Mickey Mouse ekipa na dnu i sledeća sezona će verovatno pokazati od čega su i da li Dave Canales i Bryce Young tandem može da igra na boljem nivou. Brownsi protiv Steelersa. Iskreno, iščekivao sam ovu utakmicu, pre svega sam navio da Steelersi izgube, da bi dali Denveru što bolju wild card poziciju ili playoff poziciju, i kada je Winston bacio touchdown za Jerrya Judya, onako ponadao sam se, međutim onda je Cleveland potpunosti stao u napadu, jednostavno ništa nije funkcionisalo, Steelersi su to znali da kazne i defanzivno i ofanzivno. Russell Wilson je dao loptu Najee Harrisu koji je postigao touchdown, onda je bacio jedan lep pas iz rollouta tog na desnu stranu, kratak za Vana Jeffersona. Kasnije je takođe pronašao i Peta Freiermuta u end zoni, tako da Russell igra stvarno dobro. Eto, nisam očekivao, moram da priznam, da će igrati ovako dobro i Steelers su tada jednostavno zatvorili utakmicu. Sve što je Jameis Winston mogao da uradi jeste da baci jedan prelep pas za Davida Njokua koji se opet snašao sjajno u end zoni i potvrđuje da je jedan od sigurnijih hvatača u ovom delu terena. Tako da, Pittsburgh verovatno osvaja diviziju. Ne znam šta će biti sa Baltimoreom, mislim da će taj meč u 16. nedelji presuditi. Baltimore ima meč protiv Giantsa, Steelers igraju protiv Philadelphia, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u ovoj diviziji. Raidersi protiv Buccaneersa. Jedna sasvim sigurna pobeda za Tampa Bay Buccaneersa. Baker Mayfield je odigrao onako promenjiv meč, nije bio sjajan, imao jedan period gde je baš puno grešio, iako je bacio prva 2 passing touchdowna za McMillana i Whitea,
Whitea. Prodavao je loptu defanzivcima Las Vegas Raidersa koji su to uspeli da kapitalizuju na rushing touchdownu za Aidena O'Connella. Field goal je još držao Las Vegas koliko toliko u životu, ali onda i rushing touchdown za Whitea je definitivno prelomio ovu utakmicu. Ne znam, Tampa nekako mi igra jako dobro, sviđaju mi se više nego Atlanta Falcons i volio bih da ih gledam u play-offu i pored svih tih nevolja koje su ih zadesile, tako da verujem u Bakera Mayfielda i mislim da mogu da izdrže do kraja, samo je problem što Falcons imaju te 2 pobjede protiv njih, koje bi mogle da reše tu diviziju, ali ja iz sveg srca podržavam Tampu pre Atlante, iskreno. Jaguarsi protiv Titansa. Jedini touchdown koji je viđen na ovoj utakmici jeste trčanje Tanka Bigsbya, 2 field goala od strane Nika Folka i 1 od strane Cama Littla. Ne znam, shit show su obe ekipe, ne znam zašto je Jacksonville uopšte pobedio, ovako su samo svoju tanking situaciju baš zakomplikovali. Nema puno nešto šta da se kaže. Will Levis je ustao na pogrešnu nogu i da, rekao sam u nekom od prošlih videa da mislim da može da se gradi oko njega, ali povlačim reči. Iako i dalje tvrdim da je Callahan dobar trener, ali da, ovo je baš sramotno od strane Titansa i možda i za njega vreme da se klupira. Mada realno ni rezervna opcija im nije bolja obzirom da je Mason Rudolph quarterback broj 2, tako da vidimo se sledeće sezone Titansa, šta da vam kažem. Seahawksi protiv Cardinalsa. Još jedan divizijski duel u ovoj nedelji i iskreno sam se nadao da Cardinalsi mogu da pobede ovu utakmicu i izgledalo mi je tako kada je Kyler Murray bacio onaj prelepi passing touchdown na početku meča. Seattle je odgovorio sa field goalom, zatim i sa jednom lepoticom za Jacksona Smitha na Jigbu koji cele sezone igra dobro, ali onaj koji je iskočio u prvi plan na ovoj utakmici je Zach Charbonnet. Obzirom da Kenneth Walker nije igrao na ovoj utakmici, morali su da se oslone na svog rezervnog running backa i Charbonnet je isporučio definitivno 2 rushing touchdowna, utakmica preko 100 yardi i bio je baš dobar i tu je Seattle prelomio ovu utakmicu. Pokušala je Arizona da se vrati kada je Murray bacio ovaj shovel pass za Connora, međutim od povratka nije bilo ništa i Seattle je lagano priveo ovu utakmicu kraju. Nemam pojma šta se dešava u ovoj diviziji, odbijam više da komentarišem, mislim da su samo 49ersi ispali iz ove trke, ali između Ramsa, Seahawksa i Cardinalsa mislim da može svako da ode. Obzirom da Cardinalsi moraju da igraju protiv Ramsa, takođe Ramsi dočekuju Seahawkse, tako da će se negde u tim mečevima iskristalisati situacija u ovoj najnapetijoj diviziji ove godine u ligi. Billsi protiv Ramsa. Bože, kakva utakmica. Apsolutni bioskop. Neverovatno. Uživao sam dok sam gledao ovu red zonu. Stvarno i jedni i drugi su bili fenomenalni. Napadi su dominirali na ovoj utakmici. To je tako jednostavno. Sve je počelo kada je Kyren Williams istrčao prvi touchdown na ovoj utakmici, a onda je krenuo Josh Allen, vratio je touchdownom trčanjem, odnosno ušunjao se u end zonu, pošto je lopta bila postavljena na inče od gol linije. Međutim, specijalni tim LA Rams je ovde uspeo da izblokira punt. To je jedno od mojih omiljenih dešavanja na NFL utakmicama, ako neko slučajno ne zna, ako ovo iko gleda, lol. Long je postigao taj touchdown i stvarno Ramsi all around fenomenalna partija i da mogu ovako konstantnije da igraju, mislim da ne bi bilo problema i pitanja oko toga ko bi bio prvi u ovoj diviziji. Međutim, nije ni Buffalo od juče, pogotovo ne Josh Allen koji ih stvarno predvodi sjajno, obzirom da nemaju neki pretarani skill set. Mislim, ok, James Cook i Keon Coleman i Shahir i Dawson Knox i Kincaid. Mislim, sad kad nabrajam ovako zvučit će kao da imaju super zvezde, ali nisu baš vrhunski elitni kalibar, osim možda Jamesa Cooka. I to je potvrdio Johnson kada mu je na screen dodavanju Josh Allen poslao loptu, istrčao do kraja, izbegao protivničke igrače. Onda je red došao na puku na Q i to je sve bilo u prvom poluvremenu 38 kombinovanih poena, stvarno briljantni napadi jedni i drugi. Drugo poluvreme je počelo jako dobro za Ramse. Kyren Williams je postigao svoj drugi touchdown na ovoj utakmici i odveo Ramse na komfornih 17 poena, ali opet kažem, Billsi su imali načina da odgovore. Khalil Shahir je ovde stvarno odradio sjajan posao i na svake poene jednog quarterbacka drugi je imao odgovor. Stafford baca prvi passing touchdown
touchdown na ovoj utakmici, onda Josh Allen ima drugi run touchdown na ovoj utakmici i stvarno, opet kažem, jedna izuzetna partija. U četvrtu četvrtinu se ušlo sa 10 poena za ostatka Billsa, ali to se promenilo kada je Allen bacio treći passing touchdown za Meka Hollinsa, ali Ramsi su bili spremni na sve to. Jedno dobro dodavanje je ovo kreativna šema blokiranja Shona McVaya, stvarno za sve pohvale, gde je Cooper Kupp bio lead bloker za puku na kuu koji je postigao poene na minut 54 do kraja utakmice i činilo se da će Ramsi pobediti definitivno ovu utakmicu, ali Josh Allen je Josh Allen. 3 passing touchdowna, 3 rushing touchdowna, stvarno zvezda je. Mislim da je najzaslužniji igrač ove godine za MVP-a. Ok, Lamar možda ima više passing touchdownova nego ikada ranije, ali Josh Allen je za mene broj 1 definitivno. Možda i Saquon Barkley potencijal da bude u razgovoru, ali stvarno forma Josh Allena i njegove igre, njegovo vodstvo Billsa koji nemaju elitni skill set kao, ne znam, Detroit, Green Bay ili Minnesota, stvarno zaslužuju sve pohvale, tako da bravo i za Ramsa i za Billsa. Bearsi protiv San Francisco. Ako je utakmica između Billsa i Ramsa bila gledljiva, ova utakmica između Chicaga i San Francisco apsolutno nije, barem ne u prvom poluvremenu. Jednostavno, San Francisco je apsolutno razbio Chicago, otišli su na 3 poseda prednosti u prvom poluvremenu, dok je Caleb Williams imao cela 3 yarda u napadu u prve 2 četvrtine, međutim onda sredinom treće se nekako budi i Caleb Williams baca perfektan pas Roma Odunza koji mi je neironično najbolja meta, što onako malo govori i o Keenanu Allenu i DJ Mooreu, što je malo onako zabrinjavajuće možda za Chicago, mada je ova sezona odavno gotova za Bearse. Sva ta drama oko otpuštanja prvo Shayna Waldrona, pa onda i Meta Eberflusa definitivno utiče na tim i u drugom poluvremenu jednostavno nije bilo ništa spektakularno. Bearsi su onako postigli još jedan touchdown čisto da sačuvaju obraz ako je to ikako moguće, a San Francisco ovako ispovređivanje potvrdio pobedu koja im verovatno neće ništa značiti, ali eto. Jedni i drugi mislim da mogu da se okrenu sledećoj sezoni, pogotovo mislim na Chicago. I bukvalno je pitanje da li će se vrteška trener quarterback nastaviti. Evo sad su na 4. quarterbacku posle Cutlera, Trubiskog i Fieldsa i na ne znam nijakom head coachu posle Johna Foxa, Matta Nagyja i sada Meta Eberflusa, tako da it's all going to hell in Chicago. Chargersi protiv Chiefsa. Povraća mi se, ne mogu više da komentarišem Kansas kako ovako dobijaju utakmice. Ok, jesu bili puno bolji u prvom poluvremenu, ali utakmica je bila za apsolutno spavanje, bolje da sam prespavao nego gleda ovo. Jedini touchdown je postigao DeAndre Hopkins koji se već masovno isplatio i ako bude ovako igra u play-offu isplatit će im se još više, naravno. Ali Chargers su živnuli malo u trećoj četvrtini, prvo je Gus Edwards postigao touchdown trčanjem, onda Justin Herbert baca za Quentona Johnstona kome se sad lopta zalepila za šake, što je dobro, obzirom da protiv Baltimora nije mogao apsolutno ništa da uhvati i onda se desilo ono što već svi znamo, Chiefsi pobeđuju u poslednjoj sekundi i sada su našli da pobede tako što im je kicker pogodio stativu i lopta je naravno ušla unutra umesto da izađe napolje. Ne znam, ne zanima me. Sad Chiefsa više ne podnosim nego Raiderse ranije, tako da ne znam, stvarno nije ni važno. Bengalsi protiv Cowboysa. Shit, here we go again. Jedna onako interesantna utakmica, mogu reći. Dallas igra iznenađujuće bolje pod Cooperom Rushom nego što sam ja očekivao i to se potvrdilo nakon ovog prelepog pasa za CeeDeeja Lamba. Međutim, Joe Burrow i Jamar Chase veza radi perfektno ove godine i stvarno bi bili u priči za Pro Bowl ili All Pro ili šta god da Bengalsi nisu ovolika truba u odbrani. Na kraju druge četvrtine Chase Brown je postigao touchdown i time i sa field
field golom McPhersona su potvrdili vođstvo, međutim Cowboys se nisu hteli predati. Cooper Rush baca još jedan passing touchdown i nakon 2 razmenjena field gola ušli smo u neizvesnu završnicu, gde je opet Joe Burrow, Jamar Chase veza radi perfektno i stvarno igra savršenu godinu, vodi sve receivere po uhvaćenim yardima i onako nalazi se u već u konverzacijama za najboljeg hvatača lige pored J.G.Tema, da onako kad se porede Justin Jefferson i Jamar Chase, argumenti uvek bude to da Jeffersonu baca Darnold, da Jamaru Chaseu baca Joe Burrow koji ima sjajnu godinu, jednostavno da nije Cincinnati tolika rupetina u odbrani, verovatno bi bio među MVP kandidatima, tako da ne znam, svakom svoje, valjda meni se Jefferson više sviđa kao hvatač, mada i Jamar Chase ima svoje kvalitete, daleko od toga. Što najgore, Cowboys su mogli komotno da izbore produžetak na ovoj utakmici, međutim, sami su sebi prosuli ovu utakmicu i blokirali su punt koji su ispustili umesto da pobede. Cincinnati dobio loptu i iz toga bivo postignut poslednji touchdown na utakmici. Drugi za Jamar Chase-a, tako da damn boys are gonna be damn boys. Ne znam šta da kažem, ovo se baš retko viđa, tako da ovo spada u jedan certified Cowboys moment. Tako da, to je to. Hvala na gledanju. God bless Bo Nix, God bless Sean Payton, God bless Denver Broncos. Dajte šansu američkom fudbalu, nećete se razočarati.